Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki bor peniak Shillong jong kador pas Shillong jiao lai dom, ki lapan pau bakim shim ladan setiai kanu jing so tieng, wat la wei na kinong Shillong ubasa halum sentiu, ulangat haka jingpang COVID-19 haka step jong ka arpasan terek naitung arjar arpo hadin pula lai tes sila dia haka arpo terek naitung arjar arpo haba ka Batisi TV kelayo pani keren berurang bak Shillong jong ka jiao lai dom uba SB Karbangar ulai thu bakum ki bor peniak Shillong tang syuk jing tep halor kini jingja kila shim kya bat kila phawan shaw da ka kali ambulans ya uni ubriu ubrayo ka jingpang COVID-19 bat yaki bahaya sem jong uru la phat tes marmar ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong. Ki hadu mentangi import dan kita kiri suspek ni kita ni lah shoot tip menem step. By then we buy pasal jauh sentiu. Ini iba ilayo positive case. Di kelawan kit kampulan ka rai saya cakap badai ke karantina jong kesanta jong ka government. Tinggi pada aku mengadakan pasnong jalai dom community management team, COVID management team. Ni hapanuan ban fikir kini kecakap bagi beri kenumrung kenumi kulma. Nengim dei mangi ban ong containment zone. Ni lah pentip magistrate, ni lah pentip medical officer, ni lah pentip udase DSP in charge. Hadu mentangi negap iki baginwan. Bagin ayang iki instruction bar guidance. Namangi imnani rem ngi ditangkat tim. Kebanya trilang bak sarkar. Di mentangi lah itri. Hadu mentangi lah perking ya ki beri bagin rung kinmi. Negi kam konting gidukan ki hing ni pelilut berkhot. Ni melong panik. Namangi along well prepared. Nah kalian juga senang kumurang basnong bakat tim walaupun kere ni mari tip mariwan hang ni hi kini kita kini boleh ngai along well prepared ngai alai hayeng ban ngiong gitu bahayeng asam kilok kikon banumi cu saba ban ya kitu lah paket mentah cepu robat hospital bagi tip ile ya tes ban ngi nanti bagi MO medical officers magistrate bat DSP in charge di banwan hang ni kenang bagin batai yang ngi kum tim ke bangin le mangi imdan authority ban ong bangin konten ya kejaka bai hima PBA gitu ka gen plate tanggan ni kejaka ngi hang nama pelayu bagi mkua bagi ni kata serang patah suai. Hari ni kata basnong kejongi bangalong nang basnong dan hinyau teli kentoi. Kata kali kejauh lai dom, kejauh mkua liu, kejauh mingi, kejauh sinjusap, kejauh lansan lien, kejauh lum sentil, bat kejauh lum berteman. Kini hinyau teli kentoi, kini apa kata basnong jauh lai dom. Okey, kini kalau kini kawin ni tak kentoi, kini kejauh lum sentil. Nakaliang kinong lum kubor ka Batisi TV kila yok lat penelek jurep ya ki katu kat ni kisnong kom ki containment area ha kini kesngi ha ka balasyam ba ha kini ki caka ki bor sencar snong kila apa hara hala kisnong ki thau bat ban perking pha ya ka rung kami jing ki bri ho posnong ha ka jing ekran bat urang ba snong ka maulai mauyong rem upa SL nong pur ulai thu ba kisnong grasa tang sikenta ban pli ki dukan bakin thiet jing thiet Hashwa ban omsha asyo ikibriyo ban mi na laki yeng kisem bat ban ya chine shatai hapo uput usam jo kashnong nak benta ban yada na kajing saprang jo kunyang jingpang namar bakum bakalong menta kidan hadu laingot kibilangat haka jingpang COVID-19 Katino ko kopol rin kadai iyo to ni kadai ini Kalong ba ngi nak syuk ko adan mentah tingim lah hi ban ong namar ba nadu lasai kelawan sa lockdown ya kinong song ngim lah hi ban ong ba kin hak kidon kam ya kabam kadi ki ha bali thiet lipet ti bangin su na kaliang ko jongi bangin su hang sendat ru nongam su kam su ya ha jadi hak biang kabam kadi khaw hayeng sam ti na kadau nginang island mentas kentai kebut Nila ong yaki bagian kin hapan song no hayang kin long su ban mi ban sang sin stai kat kum ga report hi kalong pa kidon lai tu likias positif ki ba dei nang ni na pos no ka ba jahim nadu ka ba mencisngi ti nakaliang jongi la simenting ki ayo ki asha ki ba dipek haman laki dong di nakaliang jongki la supet di kadon nakaliang pa chupin sa paket fund di katuru nila penting lawara nakaliang pesan dan itu apa kerja kabar minggu seven ship tiba song time tiba hiya kan kemudian kebam la penbiang nak ke government